Si turut degin amatan na Allah si pangalalaban tidak ompok na sulo na padang tidak kulak marorongan. Pada lati bungka apa inderan dan dipudukku pada lati kilang apa indera tungka dililaku daw maite. Pala dan kandau rena pa ulelean daw maite tandok bulan na bau-bau. La bangun na apetoy kada latunan na na apedikim pa ulelean umbendan ni inde tongkonan kada untunan nang inde panito bisara itu sondokan kada nenek bisara to di potau bunga bayu sielek na kada di sedang sarung dodo sangkala mak na bisara ditongi tambah ni baga Kebindan ni alung nalam tema tambo tunang nangisang ka na kabotawang kula asusilan tema alo to tema lante kula atau marasan. Apa nalam kita dan nalu na narete kula kasilulukan nalam tema alo to tema lante kula atau marasan atau tauran nelulangan. Belan na buka alamban inde daw to turu-turu to mamma inde daw to reto matindo. Daw di inang mayro na daw te sundong mangkalay na mamma mo men lulusao matindo men tak dulu rike mamma mo tamala ditundang matindo mo tamala dipaile. Mamma mo narinding bating matindo manakulambu doso-doso. Apa si turun? Kadang kalian nabatu silambi ibisara di yosok kalangan silatuan lante maali ko ditarik lante. Lilwi na pada matua balo inde padang maapali susugi umpotan na doti lagi. Nalambi lante maalo tote mo na dete epole lante kula atau marasan. Ladi bungka sa along rinding ladi kilong sa masuki panangna. Inde taram pakanada na panda di bolong. Inde taram pakana inde lupa agamadu sen inde tondo umak limongan. Jadi lagi kuat tabe lango tumang kajalan kada situ tula tama dolo jong mei lama rombongan tabe di tamu jong mei dolo mak rombongan. Yo, gerakan nekartes yung may terong kumalatama apa siya iya tuh menerima tamu tolong adolon siya rupanya kapangaden itu masuling ini berapa yo ini naringin ta matalingan kuku kami yo jadi iya tuh mentu tuh batu gaste itu lama adolor rombongan kona sadia mau na antar ya duka te penerima tamu jo ya. Nah, sadia beliau. Ya. Dulu tuh partisi nanya kami terong kumalatama PKK dari Sigiri siapa sih? Pada masa ini apa sampah protokol. Iya demoin dete tomatuan ta jong mai tu lampung ka apa mani kina katongkonan. Iya matu sama siturusan sama tiang karena minta ke majelis gereja sang siturusan sangat yang karena ambil atu lembaga ada sang siturusan sangat yang karena pemerintah sang siturusan sangat yang karena PKK nah sang siturusan sangat yang karena minta atau mengurah jadi ya mata tula tama dolo jong mai.
Iya Pak, tingkat kapel awang memang kita memang kami di satu hubungan. Ya, paling ke pelak ini. Pasti Mbak ini nanti atur dulu kok. Tabi bombong kalua na tomandak masalia lang bintim maagam punosane. Tadi ang taro mumulaan na tungkol ng layong lolo sukan daw rena sumang bakalandoan sugi. Iya mo tolongan si usok di pabarana kalando to indeke si paturan tadi di polomba paungan alangan dinay mekutan alondong rege dinay neo sigit mekutin tiang kala. Kebendan niada alam teleponan tunduk itu nantangi sangka lante ma'alipo ditarik. Barana apa atau dengan dalam sode anna. Ma'aduk po na paungan ang bintang pasang bulamiran lumbun sea-sea. Diyong olo malak biinang. Toruan nambeen, to paringien, si solaminto upanapiin. Diyong ariya bulan na tomanda untala nagkadapung alam may lontara makalaing na tatumang pararata. Kumuna si duro pasak kinakuha si pangalolaban apaka na to kumombong bulanta. Tatuntong tuwo saan napapatura adam kesalanan lako-lakon na marante mairi painan ondong arakana paatanggaran. Tuwang panditang si solaminto o sangayo kamalutena. Di Maria bulana tolangan unno ko itang kinalamba to indik untoroy. Tang kinakaparentang lanteliliina pada matua balo. Turuan tomak parentang randu kulante tangan atondo ko selang nandi ko kali suupo na. Makalima na di Maria bulan na anggan na tomak raputolong makalima na temay to sangka pananaw. Angga anak anak tampaga mabongso na kondo tarapang at tedao to turo-turo to mamma tedao toro reto matindo. Makalima na sulu sang tangkemang na angga to bombong tumarara ka daw may tetongkonan daw may teesu. Lari kuwa di bongkarang kami sa maluwang rinting idikilang ang kami sa masuki manang. Kamu ang gato naluwang karaturo alam telepomanton bagto na saladang bisara-bisa abungan talante maalipo ditari. Iya madikente to si kambi kalimbo nga baban na to maaraputal lang si impo kalibo-bo tang tore-tore na timay to sang kapunan nao PKK pa agantianan na si ayaw kalamba si balobarana timay taon toroy indele pongan tondok taon ni sungi inde padang atua baloo inde maalipo ditari ladi gua tabi tatorong ko si mantaun ni sung parayamo belan na lang ng matema ito maaraputan lang makalima na hindi matema ito sang kapunan nao langan la unti mga pagkan katong konanta
rekela usaran dekairan kamadan denanta lante barung datu lante lantang taula. Yo, yang itu apa? Telepon bangan ana. Siapa mana? Telepon apa tu? Tahu tak itu antar tamu aku, tamu sudah di semua langsung ke sana. Kira ayu. Tak ibang apa lah. Tapi
kana kairin ki. Narata ito po, yung ito. Nani ito na masapa. Ito mangurate na mawa lo dandangan na beralami peni panteloran.
Yo, karena mengadakan kita rombongan di sesi tangan. Karena perlu khusus di sini kau kena perlu rombongan pasti ada barang di. Yo. Cipsa. Yo, laku kamu saron nanti bakal diri kita pusara aja ni keluar malam berapa keluar ni? Keluaran. Yo. Cipsa. Iyo lalangkan ni sison dato lampan lain dekat ni sisolon tau norong laki kuat tontongkan nilami katabe tamate lantang karampu ambo yo laku kamu mintu kalau nasa matu maras sampan aluang sampam balaran nampak anak pote di bolong lantai bareng-bareng di pamadatu lantai lantang di pota ula abi kadang nate meta mak raput Allah pak tuliran nate meta sang kapunan nau kumua katongkonan kamarinti nambi lang mo diti mga mak talo tangapo ka ende mo di saran de mak umuran tangati seno ladi ku ala ko batang di kalemi la ko mintu utan don to batang mi masolanasam tabe tabu kayu lang masuling karara atasi manta ko karang kalu dende mo isunga magaray ngitang tati beru marampa ala ko to inan latan nanay laum panundu ipasan anteng ko di patage tageran nila ko tondon to batang ata mintu masolanasam katongko ng kamarinti nambi langan ditimang maabulololong dirande maaw tang kilesoan. Yo, nalo apa ni nami mi igara kay kalen itu ko pimiru kalen ilo. Yo. Beralami ini pan itu pantoloram yo. Yo. Oke, skip dulu guys, nanti baru lanjut rombongan kedua. Break dulu guys.